SAMARAN naman ang usa nga senior citizen mahuman pagPUSILON ang suspect didan ira konfrontasyon na sitio Balukawi, Barangay Salvacion, BOBON, Northern Samar didan alas 8 ang aga Kapuluponyo 32, 2025. Ginkilala ang biktima ngay alias Noel, 67 anyos, parag uma. Samtang ang suspect naman among ginkilala nga alias Pedro, 69 anyos, self-employed ngan pareho residente han nasabi nga lugar. Ang impormasyon nga nahikay ang Brigada News FM Tacloban, gintahapan aton biktima, han suspect nga daw hiyaan nanguwahan mga lubi. Samtang gindiwara naman ini han biktima. Tungod ini, humugot timbulo ang biktima ngan madaop na unta ang suspect ngan dinaliwat bumunot han iya suksok nga pusil, ngan largo nga gimpusil ang biktima ngan naigo ini ha iya tuhod. Kabnagbita naman nagindara hospital adton biktima parang kangayan nga atensyon medikal samtang naaresto naman ang suspect mahuman voluntaryo nga nagsurrender ha BOBON Municipal Police Station. Maluha-luha nga nananawagan ni Tatay Cesario Yepes ang Barangay Maribitan, Awan, Leyte mahuman pagkawato na niya duwa nga karabaw didahan na kalabay nga Sabadohan gabi. Ha eksklusibo nga interview han Brigada News FM Tacloban kan Tatay Yepes samtang iya inapahuway ha iya balay waray hiya sabot nga ginhuhubad na ngayan han mga kawatan an iya duwa nga karabaw nga nakanto han lunayan. Dugang pa ni Tatay, aga na niya may baruan nga kumita hiyahin agihin kaliding hin sarakyan nga naiya pagpablater dito niya na isabutan nga ginsakay ngayan inihin usa nga multicam nga tipakanto habungtuhan Burawen, Leyte nga direksyon. Kang lityana nananawagan niya kun hinuman ana kita nga makipagsumpayan na ha mga otoridad nga nanawagan giyap nga kun hinuman an kumuhan iya karbaw nga maluoy unta haiya ngan igbalik tungod nga dako atong bulig haiya pag-uma. Nakarawat na hin maabot 224,185 nga mga indigent senior citizens asinirangan Visayas an ira taga or tagsa-tagsa nga social pension para han first half ang tuig nga may ginalataga nga maabotin 672,555,000 pesos. Ato mga benepisyaryo intikang habungtuhan Biliran, Southern Leyte, Leyte, Samar, Eastern Samar, nga niton probinsya hiton Northern Samar. Samtang ha second quarter maabot naman in 217,310 nga mga indigent senior citizens ang nakarawat na anira stipend ngan may eda kabugusan nga 651,931. Padayon pa nga nakipagsumpayan han pamunuan han mga nasasalin nga mga LGUs agud maproseso ang gikinahanglan nga mga dokumento para han mga qualified nga mga beneficiaries. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.